Irugit nga rin mga kasin, sagudahin nga rin ti surat ni pagayam tayo nga Greta dito Ilawag City. Dear Kasin, sagbay man ti amin ket kablawang kay tinimbag nga orasyo di Tanemars Studio. Kastami tayo nakablawag na iti padak na dumdungeg kinagbibuya. Iti dito nga programa, iti Facebook. Pudno nga makaikawa, tunggal awan ti live streaming yo, ta nakairwamak aminin, ti agbuya, kadikiti kinagdengeg, kadikiti na dumaduma nga pakasaritaan iti biyag. Aglalo iti kaskanyak, nga may sa idi, nga plain housewife. Di makon ko na nga plain housewife. No apay nga idi ko na, day tamantiin na inuten nga isalaysay. Nagasawa kami kini Oscar, agpadpada kami idin nga agtawen iti 30, tawen 2017. Kat sipod naggasawa kami, nagkasar kami, nagdedna kami. Kinalikaguman mi idin ti maadda na dagos iti anak. Tay titawen ko nga 30, kunada, iyagawa mi kanon, ta amangan numarigata nakto kanon nga agsikog. Kasta nga rod, dinaramid mi, halos rin na biidi kasinyong. Ti makadakes, nabalabas ti makatawen, nga agdenden na kami nga gasawa. Jak madla masikuganen. Jak madlag sikugen. Kalbasan ti dua atawen, awal latta. Tawen 2019, idi nagpa-check up kami nga gasawa. Awan kanumat iti diferensya ti may sakada kami. Normal kami kanumat nga agpadpada kini Oscar. Banag nga nakaklaatan mi. Kat sigon iti doktor, kasta nga talaga, Mrs. Mr. At dadigiti mabayag nga masikugan, at dadigiti mabayag nga makabuo. Anusan nyo laing taguray. Yan saan kayo nga mauawanan ni tinamnama? Yes, Doc. Saan kami nga rod nga naawanan ni tinamnama ti asawa kasinyong? Ket dimteng ti tawen 2020 ad-adamanen ti gagarmi nga maaddaan iti anak. Gaputa idi nag-lockdown gapu iti pandemya. Ato ti gundaway mi nga agaramid iti ubing kuma. Angim daksang gasat tawan metlata ti mabuumi kani Oscar. Aging nga dandani kami maupupayen, dandani kami maawanan ni tinamnama, baglakit di ta adalata ni nanang. Ay saan kay nga maawanan ti tinamnama anak ko? Kasta akmet ide. 33 ti tawen ko idiin sikug ka. Iso nga saan kay maupupay nga agasawa? Buyugan nyo ti kararag, tunggal agaramid kayo. Kasta mo tiraramidin minanang. Sakbay kami nga agaramid, agkararag kami. Kalpasan na, agkararag kami tumanin. Ay na, saan ko mga dayta nga banag? Ti pakapukawan, ti talikyo, iti ken pamatiyo, iti Diyos anak ko. Anusan nyo kini Oscar nga asawam, takasta nga talaga. Dumteng tulat tati, panawan nga itid ni Apo Diyos, day takalkalikaguman nyo nga anak. Alasapi ko maananang, tama nga no marigata nakton nga agsikog, at adda nga marigata nakton, no kasting manay na yun, titawin ko. Ay na. Agkararag kay lata, ituloy yu lata dayta. Kat saan kay mauawanan ni tinamnama nga agasawa. Dimteng iti tawen 2021. Last year laeng. Malagip ko launay kasinyong takastoy a bulan idi. Bulan ti Disyembre. No Jack Mariro, first week ti December idi naudi atawen, edi maduktalak nga agdadagsenak ket talaga bakit? Masikog kan? Uwen lakay. Napaniknik
Napanak nagpa-check up iti doktor. Yes! 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 Kung nagtupay nga. Itadbat lang ni Apo Diyos ti kalkalikaguman ta nga anak. Isupay Kitnimbag ta saan ta nga naawanan iti namnamalakay. Yes! Karuba! Tatangagton! Yes! Yes! Bakit? Adakon. Nang isang petak ti paboritong chicken nuggets iti McDonald's. Oh, bakit? Imbag tadakan, Oscar. Apa yan ako? Maululawak nga rod. Anya? Abi nga maulaw ka. Tsaka mo, itapay lang nga nasakit ti ulok, maululawak sa nasakit ti rusok ko. Kinanganak itay ng inuwar ko matlaing ti kinan ko. Ha? Sapay, nangiyawid ak iti paboritong nga chicken nuggets. Bakit? Baka iruwar kong tumitlaing no kanik da ita. Ha? Adapay ginatan ko nga saba. Baka mamayat ti saba. Mga anak tulat no mabisina, maululawak na talaga. Naiday to yan, tay danom mo, anak ko. Nanang, ay ada ka maggaya man, Oscar. Oo, nanang. Apian niya kinuha ni Greta, nanang. Ay, kasta nga talaga, gagangay laeng ti masikog, aglalo kat kasto yung atawin nan nga nagsikog, kat sensitive no kwa. Kasta ka di. Kumusta ka, anak ko? Maululaw ka katipay. Medyo, nanang. Gagangay la dayta, anusam. Kasta nga talaga, uray ti bigbigat. Dati kunada nga morning sickness. Adda nga mariknayo. Marikna ti kaskeng ka, kasti edad mo. Deta nga morning sickness, akun kunada. Iso nga agan anus kayo. Ket si Kama at Oscar, nanang. Agan anos ka mo iti anak ko. Takastoy nga rod ti kasasaad na nga agsikog. Saan mo kumangag ikan ti paka-estresan na? Oo nanang. Aapay ko mga estresek. No amok nga maapektaran ti anak mi. Dahita nga rod. Kakaiso na nga nakabuo kayo. Iso nga anadanyo ko anak ko. Oo nanang. Inananusan nakarod ti asawa kasinyong tunggal da masapul ko ikarigatan na nga ipaay kanyak no adda kid daw ited na aramiden na no adda kayat kwa kanan idasar na ilutuan na talaga nga maselan ti panagsikog ko. Ketunggal rabii nga mailiw ti asawa kanyak. Ipadas na latamot ti kumulding. Bakit? Maululaw ka kadipay? Medyo. Apay. Nabayag nga mininday di na udi. Diyak pegi di malagipin no kaano. Sipod idi nadoktalam nga masikog ka. Urisak ba ka di panakamo nga masikog ka. Malagip mo. No agkidawak nga agpapasta itiragsak. Madim kayat. Talaga nga jak kahit idi talaga nga maululawak idin. Maditi marikrik na. Kat ita kasapulang ti sibog dita sikog mo. Ha? Uy, kasta ti kunada. Kasta ti pamati na kiti babagit kadalalakay. No masikog ka, kat nasken nga masibugan tapno nakapkapit ka no. Iso nga, no kumamabalin kat, lakay, maawatam ko mati kasasaad ko. Halos marigatan akpe bumangon ta maululawak. Ha? Ken agdul-dul-uak no kasta nga
makaangot ak ti anyaman nga maditi panag maditi angot na. Uray mo ta. Angin uray uray mga apagbiit laeng. Napialang mo ta maipapas ko mo kan di ka di mailiw bakit? Saan man mailiwak mo di ngamin kay at nga anadan ti sikug ko ti anak ta. Kasanuno niya. Kasanuno at ako marot ki kasasaad ko no. Ipilit mo dayta kayat mo. Kasanuno gapo ka dayta. Maregreg ti sikug ko. Ha? Api ko mga maregreg. Agdata kamot lang. Saan kamot nga kas di dati nga ti nakarabaw kanya. Uray pa eh. Saan ta ko mga isugal? Saan ta ko mga nga irisgo ti bihag ti anak ta iti tiyan ko. Oscar lakay. Unay mo kasanungor ti kasapulak bakit? Aganos ka Kit uray mo siya. Agan anusak. Angin panpanunutik laeng ti sikug ko lakay. Aniya. Unay. Mano arabii nga kasta ti eksena mi nga kasawa. Tunggal makalagip, kuldingen na. Anya nga ron ti maaramidak. Numadi nga talaga tirik na. Ket gapo tamadi tirik na. Awan ti mood ko nga makinaig iti asawa. Ket ko na. Baring no saan nga mabayag ti kasti baka baring no agpukaw tumatla dito nga marikrik na. Iso nga agan anos ka kumalakay. Awawatin na kuma. Ano nga rabiin nga agan anos ak bakit? Kanya nga rupay ti maaramid ko. No saan na kat? Alangan mo tapiliting ka. Lakay saan ko mga dayti ti pagpapauywam. Panunutam nabayag nga inururay tan nga agsikugak. Nabayag nga kalkalikaguman tan nga maadaan ta iti anak. Kay ket mo nga rod nga irisgo ti biyag na. Ang tapno laeng makaraos ka. Sige nga rod. Papanam nga rod. Inakla ti tarwar. Inakla gumatang iti inumat. Kaday di nga rabi ikasin yung gumatang akla ti inumat ko na ti asawa. Ang nasurok 2 oras nga nagpukaw sa idi sumangpet. Nakainumetan. Akon, bakit? Api nga ita kalaeng, Oscar. Kunam kayong kalaeng gumatang iti inumem. Angim, anya ti orasin? Ay, pasidyakan bakit? Kuha. Napanam. Napanak lang nakumagumata ang iti arak. Ang nadanong ko EJ store ni pareng Carlito. Carlito? Why, hindi ti agbot motor. Ket? Ay, inawis na kami. Naginom. Binaon ka nun ni Ninong na nga Napoleon nga napangimbatang iti arak. Ket, inawis na. Ket, napan kamit si Moroten. Mabay, nakmut ano, agkid-kidak. Isong itataka lang nga si Mangpet, nga nakainom kan. Ket, di ka la pinanunutin nga kasi ka sa saad ko. Ay, pasensya ka na bakit? Adamot dinanang dito yung balay. Adamot kaduam. Uray pa'y Namnamaim kadlatan nga gaputa adan ni nanang dito. Ket kampante kalatan. Ket kasano nga roden no adamadi nga napasamak kanyak. Ay, isto na nga roden. Pasensya kan. Ang makaturog akong bakit. Anya, nakaturog at gustilo ko. Sipod idi kasin yung kanayon madlatan nga marabyan nga agawit ti asawa. Maawatak mat kid dita. Siguro, agpapauyo. Tangamin kadyak pagustuhan ti kayat na nga mapasamak.
Agingga nga sa anak mo ten nga kulkulitin ti asawak, sa anak mo ten nga kulkuldingen. Uray no adda dagiti gundaway nga mayat tirik na nga nukuldingan na kumakit. Pabusuyak palubu umanugot agwenak kuma ang dinak matkuldingan. Isu nga binaybayaklatan. Siguro na iliwliwag nan. Kaya di may sa nga rabi adan sagpas ko bakit? Adan sagpas ko. Inak ikan ti Pasko. Inak ikan ti digiti agpas ko. Ala sige. Oh, inak nga din. Ada kwartam dito ha? Ada. Sige. Ngay, ada ka pa ilang nga siririing dito'y salas. Greta. Nanang? Pwede ka pala mapanagid da anak ko. Kaya anya ti oras ti kunamon. Awan pa ngamin ni Oscar nga asawak nanang. Anya? Pinapanan na ngamin. Diyak man na muna nang ta. Aday may nagpasko itay. Sa kunana, rumor laing iti balay ta mapanaik kan iti kwarta dagiti agpaspaskwa. Ang imitawam matan. Anya? Anya ti kunam. Napanala inikan ti pamaskwa dagiti agpaspaskwa. Nagpukaw matan. Uwi nanang. Agdua oras tun nga awan. Di man nagpakpakada. Nakapatay pa iti cellphone na. Ay, unay mo't data nga lalaking aminan nga di pa agpakpakada. Abusta tati kasasaad mo. Sungor nga madanagan ak nanang. Ay, isang ka madanagan anak ko. Mga numaapektaran ta si kugmaw. Labay amsak ti mangura yun. Saan na nang saklatan? Dandanimit siguro itan. Mga napan man si Murutan Kini kumpadre na nga Carlito. Baka napandamanin ikininong na nga Napoleon nga agapot Hawaii. Aya. Unay moten. Ipakada na latta kumamot Saan nga kasta? Di tangarod tirigat na nanang. Tadyak amo ti ayan na. Tano kumaamok. Ori siya kamismon ti mapan iti ayan na. Kapagawidan. At akon bakit? Oh, api nga ita ka lang, Oscar. Ha? Saan ka man ka nakainom? Ha? Ti amok man no. Rimuar ka, tanapan ka nakiinom. Ang kasla di ka man nakainom. Saan ka man kagbasing-basing nga magna? Ay kwa. Uwan, saan ka napan nakiinom? Api nga ron nga nakabaybayag ka nga nagpukaw. Kain kalait kan ti kwarta na giti agpaspas ko itay. Di ko nagpukaw ka man din. Awang ka man din, nga di ka man nagpakpakada. Ngadyak man laam mo no, sa dino ti pangsapsapulaking ka. Kwa. Oh, napanam. Ibagam kanyak, napanam. Iti mapang ko ikan iti pamaskwa, digiti ikak kuma digiti agpaspaskwa, nalasin ko, ida nga, asin no. Digiti malakaruba tayo. Good. Inawis dak nga sumurot nga mapanagpaskwa. Anya? Wen, kasta ti deta tagpeso. Si murutak, tay supay. Oh, tikit mo sawen? Sinurot mo, digiti imay nagpaskwa ditoy? Uwan. Napanak si murut, tay supay ko na. Napiyapay ta, isupay ta mapaskwaan. Ket sa nangarot tinapaskwaan nyo? Ha? Kitak man? O, kapkapik man? Awan man tinagyan na di bulsam. Tilaing mat cellphone mo ti ada ditoy. O, api nga naka-edipay cellphone mo. Ako nalubat. Anya? Uwan. Ay, sa dinungar ti ayan tinapaskwaan. Tibingay mo kada tinapaskwaan nyo. Ha? Ako anya? Naluko nga rin digiti anak ko't bunyag. Nga, nasabat ko, kit pinaskwaan dakmat. Anya? Uwan, ada,
upat or limada nga nasabat ko nga anak ko ti bunyag. Kit mabainak bot nga saan nga mangted. Ta Merry Christmas ninong ko na dapat kanya. Anya? Kit intad mo amin. Uwan. Uwan, detat budno, bakit? Baka matululbutin nak. Ha, Oscar? Ape ko mga gulbudak. Awan na talaga. Kinsan ko nga, hangkumat nga inyinom. Tasanak ba't ka nakainom? Isaon nga mas daawak. Inted ko kadagiti anak ko't bunyag nga nasabat ko, bakit? Sigurado mo lang, Oscar. Uy, maturog tan. Nekit, masapa pa'y trabaho kinto no bigat, bakit? Ang tama nagpaspaskuan. Mabit lang bakit? Naklaikan ti Paskwada, di kiti agpaspaskwa. Inakla papaskwaan, di kiti agpaspaskwa ko na. Sige. Gundaway ko man dito yan. Dito yan. Dito ti Paskwa ayo. Tapi manaw dan. Mapaling kumot ti pumanaw yan. Ure tagid ida ni bakit ko. Baka panak man hindi ti kahit ko nga papanahan. Ape aya karget mo ti agpuyat sika. Greta anak ko. Nanang. Awan ka di manan ni Oscar. Awan nga rod pa'y nanang. Anya? Kasadin naman tinapananan aya. Diyak mo na anang ta. Sakbe nga nagpukaw, aday may man nagpaskuan. Kat ibaga na nga mapanay kan ti paskuan at kiti nagpaskwa. Amang ano simurot man kadakwadan Anya? Ape ka sumurot ko ma. Kasta ngamin idi kalman nanang. Aday may nagpaskwa dito nga grupo. Kat kunana idi kan ikan na ida. Malasin na ida. Am-amu na ida. Iso nga simurot ka no. Ta inawis da nga sumurot nga mapanagpaskwa. Ay, unay matdaytan. Ang imbas pakas da awak, idi agawid. Awam ba't tinapaskwaan na? Ay, amangan mo't no sa balit araramidin ng taasawam. Kung nanamot kid dinanang, idi agawid. Nasabat na kanumad ti upat. Weno limang anak na tibunyag. Kit nagpaskwada kanumad kinkwana. Iso nga naibus mo't laeng, dati bingay na. Ay. Namati ka mo't kadayta nga rason na. Ha? Aapay ko mga jackpot yan, nanang. Akit, ay na makaot pa'y tipukol dayta nga rason na. Apay ko mga sumurot kadagiti agpaspas ko. Kit, di ka lanas daawan. Nagsidawak mo't nanang. Awan mo ti amok sa bali nga aramidin ti asawak. Ay, dayta lang ti panagkunam. Siputam ti asawa manakaw. Amangan gundawayan na dayta kasasaad mo nga masikog ka. Sakit maselan dayta si panagsikog mo. Anya ti kahit yung asawin nanang. Ay, Diyos ko aya. Damagag manking ka. Kumusta mo ti sex life yung agasawa? Ha? Di kaya't ko asawaan. Sipod idi na amo nga masikog ka. Adda ka di pa'y mapaspasamak ka na kayo kay ni Oscar. Sipod idi na amo nga masikugak nanang. Uwan. Awan pa'y nanang. Day tati kunakon. Apay. Saan ka di nga agkulding nukot asawam? Saan nanang angin. Madi mo ti bagbagig, mayran ranamot nga matitiriknak nukwa. Day tatikon ko nakon. Amangan mo't no sa bali nga Paskwa, day ta arami din nang. Sa balin samot nga pandaki Paskwan, day ta masursurutan ni Oscar nga asawa manakaw. Si putam day ta. Ay. Amangan no maibarkada at ipis day ta. Ipis nanang?
Why? Nga tila adat pagluslusutan na. Nalaing nga lumusot. Day tadi kahit ko sawaan. Ha? Ay na. Paliiwam ta asawam. Amang angkot no adda babae na. Anya? Saan nga adayo nga mapasamak day ta? Aglalo kat kadwa na day nga Carlito nga kumpadre na. Kanda di dyan ninong day Carlito nga naggapuhaway. Anya tinagan na. Napoleon na nang. Wan, Hawaiano day jay. Amangan no isupay ti mga sungsung kadakwada. Anya? Sa din nga tati ayan na day nga. Day nga lalaki ayan. Diyos ko. Sakit rabrabiin. Amok pa nga rin pagsapsapula kita. Taw-tawagak dati. Kaubraan ng di damat sungbatan ti tawag ko. Amangan ba't no kadwa na ida kalkaluban dati asawak. Kalkaluban dati mating arami ti asawak. Sa anak ko mga kastoy. Sa anak ko mga kastoy nga jak makatal na jak. Di makatal na tirik to saan nga imbaga ni nanang nga posible nga da babae ni Oscar nga asawak. Saan ko kumamit maitured ti magbagnay ti kastoy nga oras ti rabi nga mangsapsapul ken ko ana. Sa dinungat at pagsapsapula kiti asawak. Ante! Ante Greta! Ha? Ay, sino data? Ni JR dito, ante. JR? Wan, ante. Anya ti ubrahan nyo ti, ante. Rabrabiin. Magbag na kayo, may sa kayo, naksipngat pa. Kuha nga min. JR, kaanakan. Sapsapulik ti uncle mo nga Oscar. Ay, ni uncle Oscar, ante. Wen. Ti atap ko, si Murot kadigit agpaspas ko, ang imi nagpasko di balay mi. Ang imano nga oras na umitlaengin. Ay, saan mat nga digiti agpaspas ko ti sinurutan na ante? Anya? Anya tikit mo nga sa NJR. Ko ante, nakitag mat ni uncle nga. Nga anya? Nga adda kadwa na ante, nga babae. Anya? Babae ti kunam? Uwan ante. Kadwa na dati balo nga dadya abay ti tiyanggi da antisita. Ti balo. Ni Banji nga balo. Uwanan ti. Kadwa ni uncle mo nga Oscar. Kunam. Uwanan ti. Sa di no tinapananda. Ti kinagpaiswan nanti. Umayak ko mga talaga di balayo. Tanakitak ni uncle Oscar. Ken ni Auntie Banji nga balo. Nagkuyog da nga na pa ni Jay, tenga ti taltalon, nanti. Anya? Tenga ti taltalon ko nam? Uwi, nanti. Adda nga min kalapaw ijay. Kalapaw nga. Ti kalapaw ni Uncle Carlito, anti. Anya? Kahit mga sawin, duduwada lang nga napansadyay. Kinibanji nga balo. Uwi, nanti. Ako rin ka. Kuyugin nakman. Kuyugin naktain taman sa JR. Sige, andi. Ako rin ka, anti, tayo naklang mga alati plus light di balay. Kit nasipngit ti dalan nga mapansadyay. Unita. Wala. Aglabos ka na. Kit ni. Ang mga nuwad na makakita ka data dito, Banji. Madamdama. Anya, api nga madamdama. Api nga sipot ka nga sipot, Oscar. Ang mga narod na makakita ka data. Kit anya ko mati orasen. Adda ka di pa'y tao nga umay ditoy. Hindi mo latam mo Di ta sigurado. Taapi ko ma. Kit kas ka data. Umay ta ilibas-libas dito'y kalapaw ni paring Carlito. Siyempre, da pa malubos ni paring Carlito. Ang mga no, damot,
Padata ti panunot nga umay dito eh. Saan mo't siguro? Irugita kami nin atap no malpasing tapno agawid akong katsapulen nak ni Greta. Aguri ka. Greta ka nga Greta. Tun ano nga min ayang, tong palem ti karim kanyak, Oscar. Ha? Anya nga kari. Kit ko nam kanyak idi nga panawam ni Greta nga asawam. Gapota di namat kay tagpasagid kan. Day tamot ti rason mo kanyak. No apay nga inalukoy nak. Nga ada mapasamak kadata. Ginundawayan pa iti weakness ko. Amom nga nabayag ako nabalo ket may iliwak la unay. Ha? Isu nga, panawam to kami ni Greta tagden natan. Uray ta, di nakamot pagpagustuhan nga kunam. Ket siyak mo't ten timang parparagsak ken ka. Saan ka di? Oscar? Ay, panawak to. Agam saan nga ita? Saan pala nga itaket ni? Taapay. Basta, adan tungun daway na, palpasen talang ti Pasko akin baro atawin. Tapno no. Saan mo't nga naliday ti Pasko akin baro tawin na ano panawak? Anya? Kat kasanwak nga rudeng. Saan ka man tanagan? Sana balit ha. Makaruwarak mo't lata ti kasyo nga oras. Makapagpapas na lata iti ragsak. Banji. Agkang ka man. Siguradum nga panawam ti asawam para kanya. Agden natan tun. May iliwag launayin nga dakay danay ti rabi Anyamat ti kastoy. Panay libas lang. Ken makaumang mat di ti kalapaw. Abusta na tangkin ti pagdaan. Nabudo pa'y. Saan ka madanagan? Anos laeng, dandanita nagden na Banji. Isu nga, pagustuhan na kung talaga. Wen, dapat nga di ka mamati ko ma. Ikatinda di bistida mon. Da, ibabak ti pantimon. Kas di dati. Agburiri ka. Talaga nga kastoy lang ti mabalin nga kayat ko nga posisyon. Ta nakatangtangken met di ti pagiddaan. Uwen agan anus ta. Aya, into no panawa kong ti asawa. Agkaidatan to ni ti kudson. Talaga, iso nga anus lang. Daytan, nagburiri ako. Unahin. Ay, guri ka. Apay. Guri ka something mo. Apay. Adan sama tao. Tao nga. Apay ko madaumay nga tao dito eh. Asla da makita nga sa agpas-pas light. Ha? Sa din no? Ay, Jenny. Adayo mo ti ayan na. Saan mo't nga. Saan na tamot na makita dito eh. Gapot adamat lingit ta. Uwi na nga. Kasano nga ro din agpakastoy di agpas-pas light. Saan? Kasi ulitig. Ape ko mga umayda dito eh. Siguro adalang pas-paslightan na, dala sapsapulin na siguro. Baka sikit-kitain na la siguro, dati tarakan na nga baka, no anyaman. Sigurado ka? Ituloy tan akit ni Jack kaya ti mabitin. Sige nga rod. Banji. Banji. Sipat-sipatik man di patong mo. Ayop kayo, Oscar! Ay! Ni Greta nga bagat mo! Ayop ka, Oscar! Ay, bakit? Apirada ka dito eh. Sa din... Ay, JR!
No saan pa nga imbaga ni JR kanyak? Nga adda ka dito yung adda ka dum nga babae. Tsak pa'y maduktalan dito nga dakas nga arabid mo. Ay, agpalawagak bakit? Agpalawagak, agurika. Ayop ka. Katsikamat nga babae. Ay, Oscar, isalakan na. Ay, saan mo pangutin, tibuok ka. Tumpahin ka. Anay ko. Ayop ka, Oscar. Ay, anay ko. Bay anak nga agpalawag bakit? Aon niya, pagkamatinas ka nga ipalawag mo. Nalawag ti amin kanyak. Naimatangak amis mo, ti dagas nga ramid mo. Ay, bakit? Nasulisog ang laing. Nasulisog? Apay, nasisisita pa iti sulisog kengkan. Nasisisita pa iti tautog mo. Nataaram mo. Imti ka sa saad ko, kinti agbalinto nga anak ta. Apay, anya ayat mapaspasama ka na kayo. Greta, Oscar. Ni Oscar nanang. Naduktalak nga adda babae na. Aniya? Ay, pundo ka de, Oscar. Nanang, ay, nailaw, anak laing nanang. Anya nga nailawaan? Nakita ka mismo, ti panakin o ginod mo, iti likudan na yung banji nga balo. Bakit? Si katibat patig ko saan nga tayo nga banji. Mamati ka ko, ma. Ananong di kita arwatek. Ay, api nga'y purpurwak mo di kita arwatek. Bakit? Agparintumeng kak itisang malam. Saan ka agparintumeng? Ibatanak mo di mo kahit nakalantiin mo ko ito bagko-bagkongan ka. Anya. Alaim na kita arwaten. Tumalaw ka saan ko pagtatakkulan ti asawa kaskin ka. Malangkantis, maglilipot. Ayop ka lalaki. Nagtali ka ka. Awan ba tinagkuranga ka? Daytoy laing, ha? Gaputa di mo masagid, daytoy? Ha? Gaputa di na... Dayta? Ha? Bakit? Unay ka mo't hindi mo lang naawatan di sitwasyon ko, Oscar. Amo nga agdadagsenak. Amo nga matiti marikrik-nak. Di ka na nakaanos ka nagurayin. Bakawanin nak bakit? Saan to nga maulit bakit? Talaga ka saan to maulitin? Tamaulit ito yan nga makita ka ito sangwana. Anya? Agtalaw ka! Talaw! Anik! Bakit? Anak ko, agdardara mo, dati. Agdardara. Nanang! Tulungan na kami! Agpadpadara ni Greta! Nanang! Aray ko lang sakit yung tiyan ko. Itaray ka ito ospital. Ay! Anyakin mo, anak ka! Nanang, tulungan na. Itaray ito ospital ni Greta. Greta, anak ka! Greta, agriin ka, anak ko! Ay, paspasan ta! Itaray tayo sa ospital ti anak ko, Oscar! Unay magditoyin. Unay dito gagasat ko, nanang. Napukaw ko ti anak ko. Uray mo't siya maluksawag, anak ko. Tanamamok nga nabayag ngayon uray mo dayta. Basol amin ni Oscar, nanang. Basol na luwapay nga. Naregreg ti si Kugko. Ay, saan ka una nga? Agsansangit anak ko katne. Nakapsot ka pa ilaan. Kaslawan di serbit biyag ko, nanang. Saan ka sa uti kasta anak ko? Piman pa iti anak ko, nanang.
Kapwede ayop nga ama na. Di naman lang naimatangan di lubong. Ay isto na anak ko, Whitney. Agpaimbag ka pa anak ko. Ay anak ko kaya. Wen kasin yung kaslalagtupak kanyak ti langit. Gapoy ti pa nakapukaw ko, tinabayag ngayon uray ko nga anak ko. Gapo iti sakit tinaken ko. Uray no namin ado nga gundaway nga nagkiddaw ti pamakawan ni Oscar kanyak. Jak pulos pinakawan. Jak pulos inawat. Katunggal makitkitak ti rupa na. May palagip kanyak. Tidakis kinaramid na. Natunggal malagip ko. Malagip ko, may tipa nakapukaw ko di anak ko. Kasla na itapkalin iti rupak. Kasla na itapkalin iti muging ko. Tay di nga rabi, nga naimatangak di pananglipot kanyang ti asawa. Nga isot poon ken rason no api nga narigrig ti anak ko. Ingadeng ko idin kasin yung nga saan kon nga awaten pa ni Oscar iti biyag ko. Nga nula mabalin no adalapan nakabalin ko. Waswasik ko man aligal ti kasarmi. Tapno maminpinsanin nga mapukaw isunay ti biyag ko. Agingga nga naumametlaeng ni Oscar nga may nangalalo ko iti riknak. Ket siya nagrigat ko nga iliwliwag ti amin. Naglabas ti manuabulan, kaskas di nga jak pulos makamove on. At adagidi gundaway nga no makakita ti ubing nga kaduana ti inana. Biglan tulatan nga agarubos nagitilwak. Gaputa malagip ko, tinapukaw ko nga anak ko. Imbaglaeng ngayon tadalatan ni nanang iti sibay ko nga mga andingay kanyak. Tadyak lamon, anya ti nagbanbanagak no awan ni nanang. Anak ko, agingga ka di itakit. Naliday ka pailaan. Alangan mo't nga agragsakak nanang. Ay nanak ko, panunutim latang. Nga isulaing talaga ti pagpatinggaan ti biyag. Tay di anak mo. Angim no saan ko mga naramid ni Oscar ti naramid na nanang. Ala, bye amon, lipatim nga minay. Yan tangay ta nalipatamon ni Oscar. Yan tangay ta awanin iso na iti biyag mo. Saan mo kuman nga laglagipen, tinapalabas. Aglalo, tinasaam nga napalabas, anak ko. Katnay, marigata nak mga mangkit-kitakin ka. Kasano nga ruden, no awana. Pasensya kayo, nanang. Angim, bulan man ti Disyembre. Kasti nga bulan idi na naduktalak nga masikugak. Nga agdadagsenak. Nga adda nagpitpitik iti tiyan ko, nanang. Kasti nga bulan ti kararagsakak. Kararagsakak nga kanito iti biyag ko. Idi na amo ka agbalinak to nga may isa nga ina. Nganda iti isumat ti kalilidayan nga. Isto na nga minin, anak ko. Kasto'y madlaabulan nga napukaw ko ti anak ko, nanang. Kasto'y abulan nga nadoktalak di pananglipot kanyak ti asawa. Gusto na kami nin Greta, anak ko, di mo lang lagi pinunday dyan nga Oscar. Iso nga didak mababalaw, nanang, no api nga nalidaya kaging kaita. Gaputa. Malagip ko lahat natin ang pasamak, hindi na udi nga tawen. Kastoy nga bulan, kastoy nga tiyempo, kastoy nga panawen.
Panawin ti Pasko nanang. Panawin ti Pasko iso nga malagip ko lata. Aguray ka man ta. Mabiit laing ata adda agpaspaskwa jaruan. Hanya adda agpaspaskwa ko na. Adda agpaspaskwa? Uwain, apay. Aguray ka na. Ay, papanam. Wisit na gito nga agpaspaskwa. Saan kayo malagpaspaskwa? Agsardin kayo kunag. Saan kayo agpaspaskwa dito? Let's say kayo. Wisit kayo. Ay, anak ko. Ay, api nga ikaskastam na ginagpaspaskwa. Nay, nagtataray damot na. Wisit na ginag agpaspaskwa. Isudat gapunan no apay nga nagpukaw. Kanay nga nagpukaw, hindi na ni Oscar. Anya. Talaga man. Kabukad na kita nga agpaspaskwa. Ipalpalagib na lang kanyak tinaglabas. Awan di magpaspaskwa dito yung balaing me. Mawatan nyo. Visit kayong agpaspaskwa. Di kayo mamakagat ti aso. Visit kayo na kayo di magdadadaan ti pamilya. Ay anak ko, anya dahi nga ibagbagam. Kanagpudnumet nanang. Gapo ka na kita nga agpaspaskwa na dadael ti pamilya. Napukaw ko pa ti anak ko. Ay saan mo pa basulin na kita agpaspaskwa anak ko. Awan ti basol da. Anya nga awan. Inawis na tilakay ko. Siguro agad. Dahil tati na panunot ti asawak. Napambar na tapno makaruwari ti rabi eh. Isungalin di putan na. Ay, anak ko. Awan ti araramidin na kita agpaspaskwa. Adda na na ang basol da. Basol na launay. Padasin na to magpaskwa dito ta. Kamatik ti buning ida. Ay, anya. Ay, saan nga kasta anak ko? Pinumabalbalin nanang. Tsakit ti makangkangay iti kantat paspaskwa. Anya? Karuba! Padasin dito magpaskwa dito. Dadaelag ba't ti pamilya ayaw? Na kayo't magdadadaan ti pamilya. Alay, paano siyaw? Ay, anak ko, agtal na ka. Mangibabain na dangan aramid naman anak ko. Wen kasinyong gapoy tiya, napait nga naglabas ko. Naadaanak iti pobya, iti Paskwa. Ngano la mabalbalin ko makit laktawak na iti nga bulan. No mabalbalin la ko makit awanin ti celebrar pa iti Paskwa. Tapno saan ko man na may palagip kanyak tinapalabas. Tunggala daw may agpaskwa iti balay mi. Una anak mo't ni nanang mapan na kasarita ida nga saan da nga umay. Diyan mo ano anya ti bagbaga ni nanang kadakwada. Tagtulnog damot adagos. Tatalagang ka kayat. Kayat nga daw may agpaspas ko iti balay mi. Gapo kadakwada na dadael ti pamilya. Napukaw ko ti anak ko. Dahil ito nga rod ti pakasaritaan ti parikot ko kasin yung amok nga awan basol ti Paskwa. Awan basol dagiti agpaspaskwa. Awan basol ti bulan ti Disyembre ti napasamak kanya. Kani ti panakapukaw ko iti anak ko. Ngim apay nga pagpabasulik da iti nga bulan. Apay nga pagpabasulik da iti nga panawen ti Paskwa. Apay nga iramraman ko pa nga pagpabasulin da iti umay agpaspaskwa iti babalay. Pudnumet ka din ni nanang nga awan ti basol da angin. Jak mo. Jak mo't maigawid ti riknak nga pungtot tunggal mangig ko ida. Mangig ko lang dita kanta nga Jingle Bells kada aglalo no sa amat nga gusto ti lyrics na ay na anad na masurunak. Balakadan dakman kasin pangaasiyo tulungan dakman. Anya ti kasayaatan nga ramidek no maka-move on akon. Maminpinsan nga malipatak ken maililiwag ko tinapalabas. Dayda nga rod di ba kasarita kasin yung aging gaita ket di pa nagsardeng dagiti agpaspaskwa.
Tanod tunggala daw may Paskwa. Nalpasin ti Paskwa. Abig, Paskwa kay pelang. Ha? Ay, ada pa New Year, ante. Anya nga New Year? Let's kayo ngagpaspaskwa. Ay, anak kao. Dayta ka manan, kababain dayta kan aramid, manak kao. Kasano ka di nga mapukaw ulit nga gurak iti Paskwa. Dulungan dakman, iwanwan dakman. Kat dahil nga ron ti paggibusan ti surat ko kasinyong. Kat sabi ko matadamet ti naibati ng adal, liwliwak and pagsarmingan ti biyag. Kadag ti padak nga dimngeg ken nagbuya. Kaya yun akong ti agyaman, kadag ti makaited ti balakad. Ken agyaman aking kakasin, ti panangited mo't biyag ti surat ko. More power to your program and God bless everyone. To'y di makamove on apagayam mo, Greta, Itilawag City.